Netflix платформасында 22 ноябрда Кальмар оюну сериалынын стилинде даярдалган жаңы реалити-шоу көрсөтүлөт. Аталган платформа Кальмар оюну чакырык деп аталган берүүнүн трейлерин жарыялады. Анда 456 катышуучу баш байгеси $4,56 миллион болгон акча үчүн күрөшөт. 2021 чыккан Түштүк Кореянын Кальмар оюну сериалы Netflix платформасында көрсөтүлүп башталары менен рейтингде 4-дү ээлеген. I want to live, not merely survive. This is a savage game. And I won't give up this dream of life that keeps me alive. Oh, shit. I gotta be me. This game has to be played with strategy. I'm gonna be your best friend, but I will absolutely double cross you. You can't trust anybody in here. You must now pick 2 players to eliminate. We're in Squid Games. Let's get real. Let's sink these ships. We are a good team. You're the brightest light in here. Gotta be right for somebody else. People's true colors are starting to come out. I gotta be free. This is a $4.56 million game. The money is showing.